Hambai ketangkai torno tai kakano zora rama bagai sakeduman ulon sokpakya sana thaka taklai bisi belai khano sak khaimya bong suka MRI ro khaijagai paralysis ngnani hinjak amte pointe khanjak ang taklai gan nukhongo bo mama thijaka tabuk senior no fellowship ditoni bin taloi an mama kasabo thijaka ke belai khano sak khaimya bong kha nukhongo kisa kosto bong suka taklai gabuto kha kaitor bisi paithak tini haina hairo sopai mangkha tini oro mabo sopai kan logi gambagai kaitono hambai tai oroni je secretary kakano blai blai hambai paithak bisini awahai sep rama bagai sanathangke ani taklai no 2019 ang enroll khaimani bible training nitai tabo bangalore ni kaisa college o taklai payo taklai pai no na taklai ang first time motha mondli kotoro ba sep mankha kaitoni kokno sanani sana thangke ara to sogilia pai fru to khe recently sin college ni group saimangka honorarium doctoral ministry datam short form ke dimin jak tamono ang rong phone ngi mano to khe college group nuguri kha senior ni TDC ni principal taklai barano honorarium degree rezago bomasa gesini present ito St. Paul School ni je secretary sini sir tamsunga mungsa pawito ei bo khoroksa gesini sir pastor nafrai jamatia khoroksa ga thangna unke pastor jutri moibong khana ganga group nu khatang sakbai to sogilia ga wahana kaisa limen no han sakmusum tuino kaisa srung tongmani ka taklai obono first time anga ba hake paimen uloba hake sepman kha motha mondli kotoro gabo kaitan songmon bising tin ungo ne angba wansogo gama no kaitan hambai tai oroni mothani okarono blai hambai sebroma bagai pare zora sa krai ang datin pai nai ang 220 bising pai di abo haino ang katawang sai tok nai gonta kasin kokna ang ado gonta bising pai na nai na gonta kaisi to ya taw ang datin pai na parang chengna sakang kisa suri nai kaitor blaina hambai nin chongmani bising tei paithak bisi o fellowship khanimano kaitor o sunday paibo ongnai o fellowship haipano sing kereng alka mothani borok vacation jorawo jotono kamio thangpaina kaitor amke kaitor no blaina hambai tini nangano chongkha te kaitor oro basa jagnin kok simis hana bagai nangano chuba jari kaitor mungsa kriyan thani sanani te oro okra ro kabangma tongain se experience ganang ani experience of sana thanga mungsapan kri kaitor ambagai nin kok simisi sanani chuba jadi tai khanano thani ba kaitor fol ka thani phan bai no chuba jadi kaitor kisa surmi bising tei nazir jisung bai suri sanjau ang tini ni je sana hani wan suka Christmas ni sal season bo sopakya to khesang itihas naina thangka tabo 25 tarik thani bo kalaya 25 abo kabang matong abo ara thangla to ge sung poito khayo zora kaisyo a kok mangui phakya abo December dangka January thangka abo kok kotoria to ge sung motharok abono no khatungui abono sung tongthoklayo loblayo a kok mangui phaimantino gabono sini khatung jak bo jaga bacha jak abo tinang wan sugi sanai oro tini okra tongo kabang balai okra surok tongo yango baisa lang bin buma tong yango ba azukjak yang zeman sak busuk zorate yang sorol kok sana nang chai tongna na saheb ko rona asak use khaina ni tongla zeman sak kok sorol nang sana ni chai tongnai sini nahar mung pai thak o zorawa sini tamo amotina wan sung ruino ang tinin kok nang kholma phasing thangnai mangke pai thago sini bipol bersapne abo wang bono zoraya pharnai padang naine nong yak bible tongke ang kaitham verse nang ruksai sanai puilangke John chapter 1 verse 14 ang nainai John chapter 1 verse 14 oro kok bokhro ko sijak tongo muthangnai kok
kok mangai sini bisingo tong phakya hake seng bini chingsa nukha abo kharokma bai kuplung bufani songdri sajala hni bo a singsa no mankha ang tekisa nainai Luke besap paithak 24 Luke besap 24 paithak ang nainai 27 bai abo bangla kata mungka saimila 44 ta 44 ta mun 44 na kata mun 44 27 bai 44 nainai ang Luke ni 24 ni 27 bai 44 nang nainai ang riksai ang porigla kha jora belai khajak ni bagai ang porinai 27 puila 24 ni 27 hake musini simi tai bebak diari rok bono tui elambak ni bebago asuk sawoi klangma rokno jisu borokno sebayoi sawoi khanarka ang 44 porinai hake bo borokno haini saka ongmarok no norok bai tongfru ang samani ano tui musini kerango diari rokno simawo tai lopungo sijakmani abo jotono nang phaina nangano elamba porin bisi bisno katal ke hamri khaitung ang ek ni chop da naikha Luke ni 24 ni 27 bai a 44 46 na ang naikha ang je tini ang norno amno sanai make sini a Christmas o sini khatung mani tamo abono riksai na o kaitham verse baino ang pairnai sing zorawo Bible no sing tam wan sung ke sing Bible naina thang Genesis to Revelations aro sisotite busap tongo a sisotite busap no sing naina thang sing wan sugo musini ke angko kok alkang na Daniel ni kok alkang na yak yang semai kata ni Paul sang kok na alkang na sing wan sugo engke tini o kaitam verse te a kaitam verse sabono point khai sabono yak sur abo sang no wan sung runa ni chaitom na nainai sing tumuno a sabono point khai sabono yak sur abono buji mai ke sini a elamba kaitoni a kok no sing romi mangla sing tam honi wan sung na ke abo ani kok ni sing wan sungai borok ni kok no ni sing wan sungai sing tam ni wan sungai ke a Israel do pha bai ti prasa do pha ni kok rong no kerengja khnai abo haike sing wan sungai buni ha sing no sekelgi tong mani abo ba Israel do pha haise ni tong kha hne sing wan sungai sing a Bible ni kok samno sur samno point khai abo buji mayang ngi tong kha ke sing abo buji mayang nai sing joro khanalayo siglaro Daniel haing di hnai siglaro David haing di hnai haipana Bible le abo David to point khai abo Christian se point khayo gesing abo haing nai a whole Bible samno yak sur samno point khai abo buji maya ke sing ahai ke bo wan sujak nai abo ba David ni kok sible Daniel ni kok sible siglaro kaijang nai ro nor David Daniel haing na nango hni bo sajak ma haing ni thangnai sing a whole kok no buji mai ke Christian no nahari buji mai ke sing tam wan sung nai ke Christian ne ang tam man kha ni bo buji mong phainai Christian ne ang tam man khang ke tam ni buji nai sing ang kulum kesangi tong ma bagai tawang Christian ya sama bai ang kulum kesa hamka ni bo wan sung jak nai mane sangsar ni jogot ni hamari mana hani jang Christian hamu abo haga habjak nai ha ka bu buji mong asai nai ang ani samung baise Christian ungu hunibo abo hai asai mong phainai ang dharmik khaima baise Christian ungu hunibo wan sung asai phainai abo chimi buya semai kesang ni kebang ma kerong tongo a kerong rong no seng buji mayang nai sing jora sing agi ro sigla pandro ko khanalayo sare ro urien chomni ro thaka ke sajapo o takhu nor Christian le hni sai tongo nor pasabar lo rong no follow the khai nor sabar lo rong no follow the khai abo tam ngam te haike ke sing o whole Bible ni yang phangni simi yang pai thak a jora kok phunung janai jora kok abo no sing rong mayang ke a semai kesam ni kerang rong no thaisa ke sing abo haike phanang jaknai agi rogo sini association rogo Bible class खाइफ्रो खरकसा तंखो बिदि बाजारो ताबो ता बरक थैजागा बदाम सा बिनि थानि सिमिसा आ
swar zakho je a tini thank you bin bising tui baptism habiang ke a noani amal ni hai a tui bin yang thani tongpho a baptism bin thani na yang ke mo khajam thang jaya po e abo hai haimya teaching rok bai seng kubul jagi tlang jak nai seng whole bible samna point khai abono buji ma yang ke samna yak sur a whole bible seng amti haini thangnai ang khaji sama hai seng jora jora wa abo haiba asai bu khawa ang ma asai ja sengki tibrasarok o Israel do farok haini da ijibo selang khati tongma hai sengba tabu buni borok bai hati selang khati jak tongkha ani seng bukhawa asai yabo hai asai mungnai kambagai tini o kai tham verse ho phari John ni ek ni chodo tam sana kya seng John nai na thangan ke Matthew Mark Lugo ko tam lukjak ke Matthew Mark Lugo ke a Kristo bahai ke Adam ni chimi David ni bisingtei bahai ke soy zorawo a bosong ni bisingtei bahai ke bo phai ke hani phunugo tabu sini motha rogo golden jubilee ke sing nuklai bile a bisa memento rogo o busang ke bo bahai ke bo fan bin bu fa sabo bin bu fa bahai ke Christian khanai sing memento rogo sing nugo sin motha rogo no thangi nai mon bubon chode baptist church ko sangagi golden silver jubilee khaibro aro nugo o phona sa bahai ke asa kya bo nukhni borok nei ge a Matthew Mark lugo ke tam khaikang ke a je kaitoni bisindi je a book sinai ro borok a soi masaya bahai ke asai phaikya bo bosonti asai phaikya abono phunuka kintu John ke tam khaikang ke a Kristo Bethlehem asai ma bai simi a itihas sengja gya a Kristo honjangnai Johnny egni egotam nukjang ke a kok agini simi se tongpho a kok tabuk jora habai mang ngui phakya hanai se bosao Johnny egni ego saheb kogotam saja kangke in the beginning was the word sajago mane jora borok Genesis ni ek chengna sakang se a kaitor honjangnai bo slamjagya kaitor bo mol brung frun chimi bo tongi phaija a kok na kaitor honsao ya bos John ni nahar mong bos sirna mo sumangke a zorani je bo mothram sipro bisa a ko khanjangnai bo agi ni simino tongui tong bo achom saya o Bethlehem asaima bai simi bo afron simi bini itihas sengi phaya abo mol engna sikang no a kaito mol brum frun simi tongui tong zoro siklaro singlayo kaito no sam slam nei kaito no ke slanya a kaito Swari ro keripang thong borok muni su keripang tong thong akai to zoran se sekango se tongi tongjang chau philosophy asane sekang se akai to tongi tongu itihas na sekang se akai to tongjang chau ga akai to no ek ni chok do katam sakang ke or ek ni chok do sanai na thang ke the word became flesh in chau English ong ke ako mangi phakyan chau a zorawo sinai nung na Greek ro Yaka dharmik Yehudi rok bor tal simalia asang sa slamnai logos ako bahai ke bo asumso ganak sangsaro bo mangi phaiman borawon ata simalia abo bahan botin borong ni phadani wan sumble tam ningke borok ni phage mane no bin thania sumsok ni thei se tong nangna hing thanai ble because adam ya thei tong bagai asumsok tong sin thani sing zorawo borok muni sirongna sing haimya phunu layo Hussein Isarai yaka poribesh haimya ni bagai an busa sayang ni thangkani sing wan layo but sing ya phango nain thangke a Adam ni thei tong inga tawo Adam ni thei tong tong hake a ko khanjang bo bahake mang ngi phaiye bo kai to ngi man gam bagai o jaga clear khayo a kai to a ko bo mang ngi phai pro bo 50% human being buya 100% bisingo bo 50% borok 50% kaitor buya bo pura puri na kaitor tai zora kaisao na bo borok jemon bahan bodin borok mai khujak ma hai jemon bahan bodin borok tui kangjak ma hai jemon bahan bodin borok kho khaime sajaga kha khama hai a kaitor bo fully man an bagina khanjakta Corinthians rogo bo ani perfect substitute bo ani perfect advocate ani bagi bokok sane bos kaham savior muthangnai bo zora kaisao ekdom 100% kaitor tai 100% kai borok ga akok
bo mang engi phaikian sau nge English o nge English follow khai thang sina na dwell among us in sauro or John tam khaikyang ke smai ke samni Exodus na ko bro tam hunang pogi tong kha to Exodus bisapta yang ya phangni bisapni pore a Exodus bisapni 40 no reference bi batam saka dwell among us in sao tar mane ihudi ro agi bong ithani bong ksaro kaitor musini bisinte tabernacle samir kha a tabernacle ksaro dazak আর কাইটন প্রেজেন্স দংনি সাও ইনকে আ কক ন রেফারেন্স না বই আ কক নাং ফাইকেনি ফনুকি তাম সাকাঙ্কে আ কক সয় সয় ন সিনি বিসিং ফাইকেন সাও আমগন ইমানুয়েল সাও গড বি উইথ আস আ কাইটো সঙ্গ বিসিং ফাইকেন সাও বহাইবনা 100% কাইটর 100% বরক আং হাই মাংনি ফাইপনো বিনি থানি আসুনস গ্রৈ তস দংই মায়া ইনকে আ কাইটর ব সয় সয় ন টেবারনেকল ফাইকেন সাও Nga o Johnny ekni chodono tam ta sagai sahib ko ke we have seen his glory in sao bin chen sa sang nu khan sao a chen sa tam no muitu khai ke a samai ka samni a zorani borok saiman ta a samai ka sam ta bong thani tong la fro a samai ka samni Genesis ni a itihas a Noah ni itihas a musi songni zorawo bahaki Egypt hani theke a Yehudi rong phyogi tu phaikia a Daniel song itihas a David song itihas 사이만 온가부 사보 또 파이간게 꼭 나라는 색깔이죠 가진 차사 니들이 보러 사이만 온 그러니까 따보 버슨 땀 사까 뭐 바이게 파이간게 full of grace and truth sao khai rong mai kuplong te kubu kuplong sao abo ba hain hai a angko je John botam point khainke as samai ka samne Exodus no point khayo 34/6 no a kubui bai khairmung kuplung a khairmung tam ke sin saimano khairmung mane tamba je borok deserve se khaya bo am mani no man thai jemon ang tini ani teacher ni khairmung bai se ang pasungo an teacher nang satai klaya miss nam tek se mark bari ri nai ang khairmung ble hedba khairmung among no sunte bujina thangate nai mano ang sikok manja kha an malik bai an malini thani tamu odikar tamu bona jelo chomno da chobya yakar khono da inge bona yakar khor purang sataya malik tekisan bani ano ni ya rang de sidih ni sataya mane grace mane no kuno mane se odikar se klaya inge orno muitu khairo sumsok borok adam kthi borok a khairo mu manani us upojokta ya haban khairo mu bai kaito suno nakar khan sau khairo mu simi buya kuboi as samai ka samni joto kok sabno yasi surke akubui sabonke akko amang engi phakya ga hakeno a Luke ni 24/27 ang thangsan kereng laisena a Luke ni 24/27 bawo no a Luke ni 24 na thangan ke aro asaimani ko yabo khe Kristo ni thei ba samani kok sarokhe Kristo thei ba yei bini sagiro ore poreng thanga tawo ang ye phono tawo ro okarak tongo yang sin ka kaunu song yang sin uncle song sin president song kong ko borok no orni je ain ti tongnai ro bona alo ho sobidir kha kun karonita sung or por eng thane bong mera ro bong ni borno fol khai tongnai ro engka a o look ni 24 je look ni 24 bo obor context ang sanai mangke a look ni 24 ta mangkha Kristo thiyei siring sorong thangka kirijak thangka purbin sagri rok afro imamas ni alama himi tongfro a kaitor thibasane kaitor nukjak phaikya a nukjak phaipuro a je a kaitor thibasai a je second person trinity ni a je Kristo bo basawoi botam khaikanke a khabaijak sagri rok no botam khaikanke bo khaliya pula bongko khailia kulum ke sarana hamriya bafro nabong sekal hamya mutai hamya rongna bo manjan rongna rkhaya botam khaigan ke 24 ni 27 sung pori ke sungnugo elam ba ko se yashi shuru kai to ni ko se yashi shuru tamno ra khadi mano no wan sung phaimanta apro bible pas pai suye ko blasa because Jesus Christ thimani 340 bosan pore se sung whole bible complete kemano sini bisap o Shishu Tita Bisap 66 books sung pura kemano. Hyper se azora wo
kaitor bin borok ni nangmung tui bo siwo bini kok supungin rezak asmai kesam yang bakal sengaja kok orang kasih buji nangu oh Bible ni kok ro obo haino ereng kok ya zemon big besai kaisa pro covenant hentai English oke promise kok relai mani a kaitor je sungsa salamna kaitor bin borok no bin mothano sirina bang siru obo covenant kaisa story sin jago English oke kaisa kok remani kok tun obo haino ereng ya oro sabuni kok tong ke tawo oro nasidi oro Jesus Christ je afro bini khabai je bin sagirona bo miracle funuma komo bo tam khaike yasi suru tam no yasi sur ke English ko tam sake beginning with Moses and all the prophets in south mane o sagirok samai ke samne kok no bor agin saiman ja gafro mutu khairo joto samai ke samne kok a musini kok diari ni kok je to sam tumani ni proverbs ndi tumani ni prophets ni busam ndi abo samna point khaike abo ano se point khayo ni sao ano se point khayo nor khathina grei tar mani samai ke samne joto kok rok je sasak phaimani kok rok abo ano se point khayo jemon genesis ni 3:15 wo adam sumso khaima pore abbasli kaham se achibungi bokhorno sukhrubrnai abo sauna point khainke ano se point khayo as samai ke samne exodus ni 12 je mera ni thui bai israeli busarok sarai ro thilia egypt khawo a mera kam sauna point khaike ano se point khayo ni se phunu oro tomani ni sam tomani ni proverbs tomani ni daniel tomani na go zechariah handi a zechariah ro sajak tongo pam sande wo gara bai khoroksa kai phainai khoroksa raja amase kham sabongke a christos se ngetini anor no omo se sanai mangke joto bible ni ko daniel se kaham david se kaham musin se kaham a kaham sabongke a masaya se abo bonus story bin story abo david ni story ya abo daniel ni story ya moses ni story ya musi bini hani borona phogito mer abo amon se kotorno se phununga na abo jemon corinthian da colossians kang pogoi tongkha yaga hebrew rogo sawo samai ke samka kaisa samplisin sawo kaisa shadow ni sawo abo a reality sabongke a christos hebrew ni ek nge samai ke samo a Egypt ni borok a Israel ni borok buni hani borok bai sason khajak tong mane abo tamno point khainke christians rognor salsa jotono Egypt hawa seleng khatijak ni se phunu abo sumsogo kthuyano Egypt hawa kalaija jotono edamo joto kthui getabuk a bhake muthangja khangke abo a masani bisinti se musin se kaham sabongke a Jesus Christos se gapadi Luke ni 24 ni 44 ba abon saw Luke ni 24 by 44 tam saka abkan ko borok na sinan hage bo borok na ha hini saka ong maro no norok by tongfru ang samani ano tei musini kerong no diari rok ni simawo te lob mungo sijak mani abo jotono nang phaina nangnano ni oro sijak tong ge naisidi a 24 ni context point na thangke tam nukjak ke puilangke bo imama so himi thane khorong ni sagri bkha bajar rongni thari bo nukjage ba kokno saikya ge yang paithak ni a 24 ni verse 44 ge tam saka ke arong ke gabang ma borok kuthumjak bin sagri rok khabajak jorao bo saikya bo tam saikya ke a musi a prophet a samna point khake christos point khayo hebrew ko onke a musi mane no tora a pasta busa bible ne pula tora nevim a joto diary on kok tumani isaiah tumani ni daniel a nevim ni kok samna point khake a christos no a nini psalm writings nini proverbs nini ecclesiastes samna point khake ketobim hunjakta mano abo samna point khake abo christos se point khayo getar mane sung saiman thaina nam o christmas salbo abo man centric ya light night thumungya sikla rongni kanmung sumung nai thogya sungsa salamna bethlehem sei sakang se a ko tongui tongjak
Zora hapa kya? Hapa man uddesho sing Gospel of Matthew chapter 1 verse 21 nugo botan bagi phaike sumsok ni bagi se phaiken sao. Abo liberation, political liberation bagi phaya. Abo ang sakrimay ang itongan bagi phaya. Ang kulung kesa ang itongan bagi phaya. Tamong ke amon seban kotor ke asumsok tamong ke asumsok ni man thai tamong ke kaito ni kathar Thamsi manjanga tongmani ang asajla bo phakya sengzoro wan suku Christian ok thigala hema tongjago hospital ko tamsa Christian jongno wana zat thaise klaya nongne hasaga tongpono suffer nani haibon o sungsani suffering ni sepono nor Christian ni three by paina zakha te kamalia Pariang aku tanai. Pakai no, tahu sampai kesam no, one switch saya mana, oh sampai kesam ni kok, baiki Kristono point kai, ang kasih verse kai tamang point kai kan. Seng cengman ni tega nai ni tangga amu faham Kristono point kai, Gospel of John 8 Dino. All things were made through him. Kristo ni bising ti sa selamjakan sao. Hawan bagia. Sigla zoro ante hengo. O sengsar bani siblei. An musuh yang tongon ang ni semua suku. Agi ni kok ya. Semai kesam ni kok. Semai ketal kok se. Semai ketal Jeffro Paul apostles Athens of bena thangpuro Athens of ministry kana thangpuro sing Acts chapter 17 yaka samung busam ni sotor por ke senungna oro political science ya law pori tongna roke saimana na Aristotle Plato songro na gyani borok gyani borok no kokpina thangpuro bor khormi type ni borok malayo Epicurean by Stoic Epicurean roke tamong ke sengsara wasana asayo wasana tongi thangnai mane Oh, kota tahu Hindi rawa ke sata जिंदगी वाइशन अपने तस पंखो दे लाइफ खाना तामने आवा नाइना नाइया आवा फिलोसफी था गते के स्टोइक नी ताकि कैसे बदल तो आ स्टोइक रखता हम सांके नी लाइफ नी एम ताम उनके नी टीचे संग खाबा आउ नी एम नी दौर मॉर्निंग करतो नी रांगा जिना नांगो आउ नी दौर म करतो नी काय तो न सिना नाइया ये आबो हाय बोरों बाय मालाइजा पॉल एथेंसो थांपुरो गे Awo sin tahu ni jorok bawa hai muksak ketal kerai. Awo hai borok besin mau thana bawa tahu pun tongi mano. Ani samungke ranga jinani, ani samungke ang sengsara tongtok thana ni. Awo hai wan sung tong. Ikan naik thang kamu no. Semai kesam ni cimi sengsara selampurun cimi. Awo joto kok nono point kai kya. Awo Kristono se point kayo. Colossians chapter 1 verse 16-17. Awo ni pore sengsara selamat cimi buya. Surga khabar pore semai kesam ni cimi ni malaki jora. Malakin pore ni semai ketal ni cimi ni revelation jora. Abo am muthang lama sin sas lang bodor dora kong na kasi mutiman so dekhi tengsa ni sawang bono dekhi tengsa pura dandal ya dekhi tengsa hai Genesis to Revelation au pura kasi lama am muthang lama sababo hogi tu fain kya bo a Kristo se Abraham se kaham sabong ke a Kristo se David se kaham ke a Kristo se 2 Samuel chapter 7 Isaiah 53 rotam sa tek to mane suffering sabong ke amo Kristo se Kristo mangse harani kok se kare nin kok se kare David ni kok se kare Billy Graham ni high ministry quarter ni kok se kare aro kon pastor ni kok se kare aro abo sabong ke Kristo centric se ambaga yang bar zororo mas sao je jaga thangibo sini Christian point tam of hair ga hasakani theken ke sin Christian tam point of hair ke angani samung bai ang muthang jagya Kristo ni samung kaham bai sang muthang jago ani samung tini or basai kok samaro abo ang muthang jamani buthai se abo ani ma ani babu fasting tonga bai ang abo muthang jagya Ephesians chapter 2:8-9 rogo clear ke sawo salvation ni muthamu sangai na di Kristo ni samung kaham se nungai norok Galatians chapter 4 Kristo bo siklangi asaiman khumo Kristo 40 bosor asaiman khumo kinda Kristo mangloi keli busahai ke asakya tan bagin ke je jaga Adam failing thangka je jaga Musi failing thangka je jaga pura whole Israel failing thangka Kristo bini borong bagai kai tu ni kerong ni bus thanga bo kaham ajika sauni bagin ke
मथानि बागै सुमसुल बरंनि बागै आरो कुनो दाउट से खाइते क्लाया जों तुमुङा सिनि मोथां मुंबो सामुं बाय नङै दं दान सामुं बाय सोंसानि तागजाक मताय खुलुमबाय कुन फेर मुं करे क्रिश्चियन्स नि पॉइंट आबो फेर सुगु तिनिनि नि सामुं आबो बथाइसे आ सामुं बाय नों मोथां जागिया हायबो नोङा सामुं बो अबो थाइना नाव आबो सिनि मोथां मुंनि कायसा साखि रजाबो इंगे जों साइमा गासिन मोथां मुंबो ख्रिस्टनि सामुं काहामसे ख्रिस्ट 40 বছর আসাই मा खमु 30 বছর আসাই मा खमु माने आमते हायगा आसाई मा खमता हेदबा हायफान से बो आशा कलिखे आशा क्या तान बागी इनके आ काहामनो आजिना बागै आबनो इंग्लिश नि साहेब कोग्रबो हनो एक्टिव ओबीडियंस माने एक्टिवली नो काइटो एकदम को खनै थाकिया आ 10 कमांडमेंट सुना थागा के बरो 10 कमांडमेंट फॉलो खैनिया हेदबा खुलुग नायना दे निन काइजना खाबाय खुबाय फॉलो हमजदी माया आंथनो माया ni nari no hamzak di maya Christian ma wolofan maya gabu sawo mangkan ke akai to asazla mangka abo simi buya pai thago hno abo ka passive obedience mane kai to ni sajla perfectly na submit khaisuka a golga khani calvary cross ho he became sin sao 2 Corinthians chapter 5:21 he became sin samang ke abo am di sana ya je Christo ni thani subsa khabi thangam tiya tamong ke ani saya se bin thani lupuri raja khan sao a calvary cross ho ani bagi bo manja khan sao Roman chapter 5 verse 19 bini samu kaham bai se kabang marok kaham honoi romjakha tarmane tini ang kaito ni kodrumo kaito ni bisa sawang basa fro kaito rani ante kaham tongo hni sanan mungsapan krei an babu agi am deke leader sai phaiga Christian leader an ma agi am deke sai phaiga abu musaban sana krai aro tamni bagi an kaham hni romja khanke pura fully Jesus Christ ni samu kaham se ar kun doubt krai thai na nam an bagai zora zora sung thipur ro bor ro moda mo thangsa kha hni sung bukha doubt ngai ble leader kor no sung abu binia samurong na har ja afrung nai nor wan sung nai but Christo ni samu kaham no paijang je poito khaina ro kono doubt sing thaya sajra ni samu kaham bai se sung mothang jaka yasak jaka aro sung kono doubt eng thaya ne kok sanari nge phang tong thong neng resam na kring ya phang tong thong abo sajra ni samu kaham bai se neng mothang jaka an bagai poito khaina rom thani muk saban krai slegi ma kam nai kai to nang bahai ga kaham khaba nai a paithak ni zorawo mo thano songsane sabong ke a Christos book of Acts chapter 2 verse 42 akaitin kongnose pharandin sao akaitin kongnose ani ko gya te khoraksa phonani ko gya tam kong ke a covenant ni ko a promise ni ko o Genesis to Revelations thik no o sikla ro oro tong o kha bungo tong sing zorawo oro sing kabama answer maya bo mano Tripura ni rajdhani oro tongla barha kotoni rajdhani bobo tongla haibano Christians rok mo thangjang na bagai te pholato na bagile kaito supungina oro rusuka aro mungsa Daud khaitai klaya Hebrew chapter 2 verse 11 motha I sorry nukhong hiksai samno oro point khaiga haina hai Christos se point khayo Christos hai kahamungai bini big ni bagi thikya je jagai Adam le sumja khabi pro homana se yasi suru কিন্তু ও সাই খানজানাই সিনি সাই সিন মথানি বখরক সিন নুখনি বখরক le bole a mothani haimeno nawise a sumsong nawi a paithak jorawo sbrak jakha hinsau mol painani kok a mol painan kok phanse bowina chengjago bowina payo hinsau revelation ogotamsa bona alpha omega mane no greek kogonke bona first bona last ambagai sing kok ro ka se bukharo go ang thima pore a chukna haw thangai an dol ro kringi tong hake yakani hi ani sai an lukni boro kring tong ang baika tong ni saron chalai diro mane hedaba ang Christian tong ni thanga an boro Christian jeng ne san lukni boro a ora salary tong ne blasa ani sing jora wansum asayo haipano sing eternity ni kong no wansum thangke Christocentric joto Bible ni kok chang front chimi gachukna habo Christocentric se Revelation chapter 2 3 4 ko porke whole Bible porke se Christocentric ni nar khatang mana Christos mi sing thaina naw
nini identity kemaya nini sinimung kemaya aro haipono neng aro thangibo a Kristo no timise lobinai chukna hanai thumung aro rangsagya aro rupaya aro tam tongmangke kaito tongnai mane no aro sumsok keringnai mane no aro tatal kok tonglak aro khakhamai laimung tonglak aro tek to tonglak sumsong bagi suffering tonglak aro kaito tong bagai aro sumsok tus tonglak da Kristo centric sinasili ge sangsa sengmani simi sangsa ni je choli phaimani abo jota se Kristo no se point khayo abo haina mol paina kokbo abo Kristo no se point khayo even sini healing sini miracle sung jara wansugo was samai ketali healing rok abo ki samna point khai sung book of Acts chapter 3 verse 6 opor ke sung wa healing rok samno point khai abo Kristo no se point khayo jemon tv suni letter jota association no thangpro gs ni letter jota association no sogipro bini seal mas mat tongnai bini signature mas mat tongnai abo haino samai ketali healing rok samai ketal joto healing miracle rok abo samna point khai ke samno yesi surunke abo Kristo no se yesi suru je ako nang phakya hanai Gospel of John chapter 2 verse 11 angur buti ni miracle ni kok angur buti ni miracle ni kok rok samno te point khai ke abo Kristo no se point khayo abo haina ereng miracle khaijagya haino ereng abo healing khaijagya even shaitan reklai mapansi blai jorawa o angni jiba jakan basa jak jorawa sing wansu go shaitan me kok saiman honai healing khaiman honai ang sana na tapan healing ya nai bible clear bible o sungaina thangke bible kaise progressive revelation ni do kaise soli phayo sungaina thangke Paithang ni ministry rogo book of Acts rogo healing ni kok rok asa sajapar kom sing thangka thik no ongo haipono apro bongni fakra ke kok sanan ke tamongke Kristo thiba sakao kok no mang sao resurrection Christ no healing ni kok no saya healing tabo ongo tobongke asmai ketani je give a healing abo rosain harjaka tamningke bible clear abo kaitoni kok sumungjak suka tini mo thawo ke sa khaimang tong hake mo thani odika tongo mo thani borong no romui suri nani dikon tong pasas tongo an bage ang saisung takok albert dabi khaimia phonano ang hamerka hanai sing thangnayo damak somai kaisa bible class khalaimani agini kong no sungti salaimarok ang mo thano kabangma rkha kabangma charkha kabangma khaitani wan sugu Hadaba Bible no kari no kabang borok potripot mo thawo ri tong kindu a borok bisonga asa ketal se ingya ambage afro kaise sing discuss khalai pro damal somai mas halayo Kristo mo thana hamjak ma se o hasaga kebo borok kon asa ko mo thana hamjak ma nai Kristo le bin mo thana hamjagi se thei yori klangkha gambage sini a samungro sini a nahamungro kaitini kok kitingsa kaitini kok na sufficient unthai ungna nango agi tau bai 2020 sange 1020 sange kok Europe Mahadesh ro paisinai Europe Mahadesh Jisu ni ri hini se sur layo Jisu ni ri siblabo bothipro Jisu ni ungo siblabo busu amono se suri layo agi bekereng ro no mo thani kabang ma adong rok thina rok ni background no nargi se suri layo gabono tam hunke English sahib ko ke relics inter relics mane remaining ta ango kosok torok ja amono se khatang lai jage mo thanok ni borok suri layo gabo tang mani karon ke sing Kristo ni a kothmo kamo sufficient ke semen bagai Kristo ni a kok rejago sufficient ingen bagai jemon poito khairo muthang jangna bagai potripo darnik samung khayo besakna pon bunai pungai siri phono baroknai potripot khayo Kristo was sufficient nuk jagen bagai je Kristo ani bagai thusuka ani bagai bo kaham samuna aji klangsuka nei poito khaipurung kene sing mo thawo bo sing potripo theory islamo bahai ke borok no mane kaisa mokolon nai thok ke ri tonani khoraksa Frederick the voice ni tong Germany khoraksa ozama kotor boro bini thani se 19,000 bekrang tong to 19,000 bekrang a bekrang samning ke
mothani je okra thina rong bekreng auno narali se boro afro suri laipo relix ta uno kha getar mane tini na ko wa auno sanai manke sing Christmas thung jespan tong tung sin lukhung bo singa Christos sufficient je kaitini kong ni sufficient na sing romi mayanke sing abo haikeno oroi porai nai jemon Israeli jorawo musini kong na noroi a takjak mutai taklai ma hai motha nogobo Christian Christmas pruba obo haino engri thangnai an bagai sini a naharmung a Christose engthai engna nango zora krin bagai ang blai ko kolok saimalia haipono ang kisa bain paris na tai knei kok baino tau semai kesam no seng ruksai nai na thangkai semai kesam semai ketal ni semai kesam chapter 1 2 hundi a kok a yini simna tongi tongon sau a sengsa slampur no a sumso khabai purba a busli kaham sabong ka Christos se a nuani amal ni a rung kaham sabong ke abo Christos se a nuani runga je kanero chimise mathangsa kan sawa pro a rung kaham sabong ke abo Christos se 1 Peter chapter 3 verse 20 21 logo a kok namang se point khayu a Christos namang se point khayu Abraham ni a kok rumani abin bisidi kabang ma do pharok hamari mana in samani a busli kaham sabong ke abo Christos se a Isaac no ya pharna ni tlang mane Abraham a Isaac se kaham sabong ke mera kaham sabong ke abo Christos se a Christos mang se kokaro a tuma pasawar lo nini joto kerong samai kesamni barmani kerong abo samna point khain ke Hebrew chapter 4 chapter 10 sungnugo a osai kaham sabo a barman se baro ma kaham sabong ke abo Christos se am bagai tinio mo thanok no boronang sanamusong nokta phemong sadi pasawar lo sabar lo rokni sajakpur logo a pasawar lo sabong ke abo Christos se bose fulfill khaikya bose mera kaham ang lo green saya kerong green saya jemon tauni ni bungo phani kok nang khadi nin kai to no khabai khubel lob di maro a moral loro green saya tongku to ke samai ke samni je bar mana kerong ro ani ni Israel do phani a kerong ro abo sabo subu phaikan ke a soi Israel a soi masaya a Christos se bin asai mumbai thimu oi buya asai mumbai abono Adam fail a Christo bani bokhrok bose kaham Adam bin bisinti se ang kaham ani romjakha aro mungsapano ani samongkrei sing jorawo sumsagrok no just imperfect ni simi sing wansugo sumsagrok no sing just imperfect sini ni sing wansugo but sumsok sana thangka abo orthonani thangke kaitoni kokti tongya abono sumsok tabuk dui by dui na jukhai ke chai ya ba a chai answer ha sa kan je jaga phan thangti no ongkor ma phan tongthong a 2 + 2 chai nong nai gabo hai no ani jese imperfect phan tongthong ang jese kai tin kok ti tong ma phan tongthong kai to ni je a kok ka tha abo ani imperfect ma bai compromise khai miya gamba gei se askan chuksu ya kai ton thani phainani a soi Adam sabongke a Christian bisinti jimise sang mathang zakha tawuni ni samai katal banai thangke nini thajeng sai thanga Matthew ni a soi mase raja sabongke Christo a David ni bosong ni phaine sabongke Christo a martam saga gosol margonke a soi seleng sabongke a suffering servant sabongke abo Christo a Luke tam saga soi savior sabongke abo Christo nino book of Acts a motha eri phaipru samni 3 bas mani kongna sa abo Christo Paul ni terota letter tongo kok tuma abo samna point khaike abo Christo Ephesians tam saga a motha ni bokrok sabongke Christo joto supreme bokrok sabongke Christo Colossians jogo abo srai ke sau 1 Timothy soi sini bisingo kringnai sumso borok bai kathang kai tun kringnai sabongke abo Christo 1 Timothy not pordi yang paithago funai din 1 Peter a Christo ni bisinti chimse suffering manjago a suffering bahane ereng ya a suffering phanse sintek to phanse a phanse Christo no se point khai tumungno Christian ngai hasa ka ganang na hani simino purpose to hake nor muju khaina dis mai ka samo Greece room
Assyrians, Babylonian, our top someone are kong narnai ketangkai tu ni sinia mangsi. Haipan se, sing lai buma riksai nai nai keke borok takjang matena kulumpan se azorawo kusuk beram ni dokha kan jago. A parshia of Ezra sung joran kobro, a essen joran kobro. Gabo ya je Kristono poito khaya ke hasa kawan nang ganang mayam ti kogya. Kristono sinia ke nang hasa ko borak kahamung mayam ti kogya. Ne kahamung imano to ke tam sane mangke Bible ke nini halo ketangkai tu bukti nina halo ketangkai tu mana tangkano nang ketui Adam bisintui gambagai aku arah roh hijau ka Kristo ni a kaham no yasagina yang kesim thani mungsapano kaham kerai ga abono paitha ko Kristo no nahar mung situasi ni tini orang kebang ma tongi mano nukung rogo khabaijak risum kerai riketal kerai ni mano bui baksa riketal kani beranai kerai phan ni mano rang puisa kerai ni mano khabaksa kerai ni mano ani nukung mongja ka bahai haibano paithak o midst of the suffering o tetonia midst of the suffering o ni khatanga bobong thaingeng ke a kothma ka hamse a Christoni sufficiency se Adorant Judson ni khoroksa missionary Burma hawo piri thangnai busa 13 jon moto thaijakan sab White Ham kaisa ka White Ham sik big thikya alomo chobjakha William Carey barha kotoro kokpiri thana kolkata tongi thanai big thikya busa khoroksa to nastik hasingi thangka abo hai gabo ya jenini suffering mani ni Christian poitona komuni sanaya a suffering naino o hasaka tongja sumsuk sungsaro to ke out midst of the suffering o nobor kotorni a zorowo nin paitha khatung tai ning thainang ke o hai tongthok sijanabo a Christos because creation to nina paithak zora suja slaman jimi paithak zora abo sauna point khaka Christo ma bahai nina khatung ma bo a Christonom thai Christo ni angge zorowo sikla bangnai sikla kominai borok bangnai borok kominai khaba lenai kha kominai aboge a Christos Thai nang awang sak bo ang remind khai tai nango te oro tongne motha nong ni borok bo nong in nahar mong a Christmas zorawa a light ya borok ya resamung ya a Christos Thai nango asang situng o John te Luke ni abusa porong business na ketal ke hamari khaitung ang surina Kaitor blaina hambai zora kese mi bising tei sing John nia ek nai mangkha Luke nia 24 nai mangkha sing saima ka kaitor sing sa slamna sakang no Bethlehem o nung phaina sakang no akok mol brum frun chimi tongi phaijak sori phan sanang ya adam o hobo phan sanang ya kaitor haibana ngaskan sufficiency haibana nin kharuma ba sing sana slam ka nin kharuma ba ni songdri sajana horka abuna simi se sing o Christmas o gesang ma sizana abo simi sini thani khatung thaike toni tonjari kaitor nina kok kubai te beskang salaw kaitor of fellowship no nina a kok ni foundation meno nang beskango aku klangjal di kaitor kisa sumo bisintei Nazareth Jisu moisuri sanjau ang hai tabo zora siniti phangna ya pare